दिनै मुलुगनां आबहावा सान बे सानजों लोब्बा लाखिनानै सारा मुलुगजों लोगोसे आसाम रायजोनि दाब दाब जायगा आरो बिटिआर हालामावबो गुबुन गुबुन फसंथान फरायसालि आरो गोबां आफादफोरखौ रायजो राजाफोरखौ लाफानानै जथायै बिफां गायनाय गोजोननि हानजा सुरनाय आरो साखोन सिखोन खालामनाय बायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय आदाबारि गेलेग्रा फोथाराव अनलि वान आर्थनि सानथौजों मोनसे मेहेरगोनां गेवलां सावरायनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों मुलुगनां आबहावा सानखौ गाजा गोमजायैनो फालिनाय जादों। बे सान फालिनायावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोआव फरेस्ट बिफाननि मावथि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बे गेवलां सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। चुर डकाइति बा বিভিন্ন সমস্যা হৈ আছে ইটো মই কন্ডেম কৰিছো আৰু পুলিচৰ লগত যোৱা ৰাতি আমি কথা পাতিছো যে কঠোৰ হাতেৰে এইবিলাক দমন কৰা হ'ব। বড়োলেণ্ডত পুনৰ এনেকুৱা হিংসাত্মক কোনো ঘটনা কৰিবলৈ ইয়াতে কাকো মানে এলাও কৰা নহ'ব। ইয়াৰ ওপৰত পুলিচে ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু পুলিচে একশ্যন ল'ব। শান্তিৰ কাৰণে পুলিচে ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছে, ইণ্টেলিজেন্সে কাম আৰম্ভ কৰি আমিও কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ যে কোনোবা যদি তেনেকুৱা ইনভলভ আছে তাৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা হ'ব। ষ্ট্ৰং একশ্যন হৈছে কোকৰাঝাৰতো হৈছে, দুটা ঘটনা হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত আমি তদন্ত কৰি আছোঁ আৰু যিখিনি ব্যক্তি আঘাত হৈছে তেখেতসকলকো আমি খবৰ লৈ আছোঁ আৰু খুব ভালকৈ চলি আছে আৰু তাত একো কণ্টেষ্ট বুলি একো নাই। আমাৰ যিটো প্ৰাৰ্থী মণ্টু বড়ো বহুত ভোটত বিজয়ী হ'ব। বিশ্ববাসীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ আজি ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে আৰু এই দিনত আজি বড়োলেণ্ড গ্ৰীণ এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে। 17টা বিভিন্ন NGO আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল যিয়ে নেকি নেচাৰটো বচাবৰ কাৰণে নেচাৰৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, ৱাইল্ড লাইফৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, ফৰেষ্ট বচাবৰ কাৰণে কাম কৰি আছে বা ফৰেষ্ট ডেভেলপ কৰি আছে, তেখেতসকলক এই এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে। আৰু বড়োলেণ্ড অঞ্চলটো আমি এনেও আমাৰ অঞ্চলটো পলিউশ্যন ফ্ৰী হৈ আছে, তো সেইটো আৰু হেল্ডি কৰাৰ কাৰণে যিটো কাম কৰিব লাগে সেইটো আমি কৰি যাম আৰু তেখেতসকলৰ লগত অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ফৰেষ্ট যিখিনি ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছিলে সেইটোৰ এফৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ ৰিজেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে আমি যিমান জইণ্ট ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট কমিটি আছে তেখেতসকলৰ লগত এটা ডাঙৰ কনফাৰেন্স পাতিম। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360